Skele, angkai skele, uza ngobukele, skele, skele, uza ngobukele, angkai skele, skele. Sanibonani bafethu, and this is your boy Ukatlego Ntariana Mula aka Mr. Soweto Kafele Amotsiba aka Mr. Cool himself. Welcome to Ikasile Vuyile bafethu. Don't forget to like and subscribe and leave your comment down below. Uthi Soweto Siketo bafethu, and make sure bafethu you click on that membership button bafethu to become a member. Well, you know I was born in Soweto but my soul lives in Italy. That's why they call me Ntariana bafethu. There's a soundtrack eqala le show le. Go to all digital platforms bafethu and search Skelem open brackets with KWA, then you close brackets Skelem by KWA. Nizongithola khona lapho. Namhlanje ngihamba nezinja ke bafethu. Hey eqaleni nasekugcineni. Kodwa ngibafuna labantu ngaze ngabathola bafethu. Hayi namhlanje ke senizozwela kubo ke baze lana uzoclear igama labo bafethu. We are not promoting crime, we are not saying people must do crime. Bazongitshela imihambo bayihambile, izinto ezibavelele, izinto abazenzile abangafuni na ukuthi uzenze. Basically bazokulayitisa because thina sazi ukuthi aba-50 ayabulalana mara nabo ngiblome nabo angifanga. So leni ikhulumayo bazoni-explainela mfowethu man. Yeah sure bafethu grand. Hayi kama usumza skeleton 50 lomcino le. I'm sure most ngiyangazi okanye ngizweni. But obviously namhlanje ngizoclarify and ngintshela ukuthi ama-50 ayenzani awayenzini ngoba most ngiyazwela ukuthi hey busy ama-50 abulala ama-50 ayenzani. No guys, lento le kahle thina lento le vele ku-50 le mangangitshela nje iqale ngakhona nabafethu ngizonitshela nje iqale ngakhona lento le ku-50 guys iqale from way back. I'm sure 20 oma 2012 ne but thina besingakaba ama-50 besama-FD ama-fork of dogs if nawazi. Yeah, bekuyidla bafana bebasha amadikisa red. I'm sure ningena azwela nabo. Oh yes, besama-FD. Then if aningikhola niye ku-YouTube nicheck ipantsula on a mission nizosibona la ke leyila besijayela khona indawo 50 guys. Iqale ukuthini besinamajida yabo ase Freedom Park. Amajida wethu siboma na Freedom Park yathola amajida obviously besi-FD bona ba ama-50 yayithola makwa ama-50 kanje uyazi esithini kuzobana lento la ucabana umunye nomunye akhethe indlela zakhe lababaleli ababalayo yabo bakhethe indlela zakhe. So there was once a day sacabana namajida yabo acabana vele into enzakala esithini bafethu ukuthi asikafi yayithola ucabana into enzakala emajideni vele masicabana namajida sicabana kwenzakalani. Bekunama-FD wasepimville kunama-FD wasedlamini yayithola maka isinto eyi-1 obvious masinto eyi-1 so sacabana vele namadida kwaba ne-conflict inyana thina labo abasedlamini sazikhetha sathi hayi bafethu niyabona ukuthi amadida abasashanga ngokuhamba nathi yayithola sayenzani sabasa e-Freedom Park safika kulezi ase-Freedom Park sakhipha imali vele. I'm sure sathenga utshwala boma-3,000 that day yayithola ukuthini sijoyina amajida asabhala utshwala kwaphuzwa kwaba mnandi ila sesenzani sesiba ama-50 yayithola siyaba ama-50 then wayenzani ukuthini kube ne-50 la eSoweto kube ne-50 e-Freedom Park yayithola. Nale ndaba le yebrand le iqalwe yithi nama-50 wase-Freedom Park ane-brand i-15 but different designs. Ndaba ngigqoka ngesikipa ngisazobuya ngisazomgqokela so yayithola. And then there was a day amajida ase-Freedom sazwakala kayabo asaploma namadida waphuza utshwala kwaba mnandi yabo
kawamanye yabona ukuthi thina amadidane soyasijwayela ayasithanda nawo makusona so makunyiwa bayasifonela nathi masibhayiseka sebafonela bayazwakala yayithola bafethu. And then another thing engizonitshela ngayo, ngizonitshela about me on how I joined the 15 nigga. Yeah. Yayithola mina I joined 15 nigga via FD. Yayithola mina majida bekune-out yami vele enamanje ngisayiqala, I'm sure nani nayazi ukuyabethu inhlayilana. Trouble. So ukhuluma njengayo futhi. Yayithola yeah, ngafaka i-out yami ku-FD mina namanje ngisasenayo mina nanunge i-out yami nala ngibhekele khona mngani ungasabi nginawo. Yayithola obvious kwenza lena i-out yami ngifaka amadida abona okay le dume ngani so ngisafakwa ku-FD. Yayithola manje amadida afuna ukubona iplug lami ukuthi enhle kule kangakanani awuthe njani. Yayithola vele liyakusigwalorini afanele wazide vele iziwa la eThokoza Park yabo amaziwe eThokoza Park kunalento le Khothande. Yayithola yini South Africa rini South Africa tondarana mashito waba lenye ngiphaphelayo naye ingitshela ukuthi angazi angayihlanganisa namabonda. Yayithola kanjani weshaka ngama right ngashanga amaraya ngishanga yegona intwana la asihleki ukuthi wafethu indaba sihleki response hayi ukuthi sihleka le. Sure. Obvious then amadida nkaba sibe grand yabona amadida manje siconnect then kuvuke indaba yebrand i-15 nigga. Yayithola 15 nigga guys ngizonitshela into eyi-1 mafetene ngizonitshela kwamagcina. It doesn't mean that mawugcoka i-15 nigga uyiclever noma yini. First of all guys ngizonitshela nenye into futhi mangigcoka i-15 nigga yekani ukuthi mangigcoka i-15 nigga nibamba abantu inkunzi nenza in. No guys somehow bafethu i-15 nigga le some of us nabantu abayenzayo i-15 nigga baphilisa imindeni yabo ngawo. Wena uzohamba estradini ugcoka i-15 nigga nani bantu ngizonje ningabona abantu bagcoka angithi niyawazi ama-15 nigga mabe niyasifuna niyasaza ngithi ungathi umuntu ubhayi brand yami Vandag umbone estradini kusasa uyigcokile uzofuna ukumkapa no. Sama umuntu uyambuza ukuthi uyi-50 na obvious mina ngiyasupport nawe ungayenza ibrand manje ngiyigcoka ibrand yakho. Yayithola ngisupporta wena. Yayithola ungakusileso scheme sakho. Obvious mina ngiyangazi mina ngi-15 nigga by nature nengiyofanya i-15 nigga. Yayithola by nature kazi yekanda le ngisiye le yenu le yiyo ngikenya kakhulu bafethu ngizonitshela ivara nani ngibona ngisonye umdala ngina 25 years ngibamba 26 this year ngiyi-15 nigga. Yayithola enye into bafethu another thing bafethu hayi ukuthi manje we came from different families guys ne. Mina I will say ne ukuthi ngidlule kulo part engidlule kuyo maybe uNkulunkulu uyo ngikhethela ukuthi ngindlule kuyo. Yayithola samamava abanye bayenzela ngiyenzela mina ngiyazenzela. Ngibona ngiso ngibona ngikanje guys mina angihlali kithi. Hayi ngiyaziphandela guys nginenqosi yami yageleza na support and everything. Noma ngibona ngiso I am a chef into ngizonitshela yona ngathani ngikhona dala ngintshela manje senizongibona live chef bafethu noma esantini mangaba ningikhona. Yayithola manje nina nizongithatha ngathi ngumalabulabu or something no bafethu lalentini le kumosha upantsula that's why ngasagcoki ikhisi. Hayi sorry kusho kanjalo ngwana. Ngasashaya ikhisi bafethu yabo hayi ukuthi iculture ngedloli lento le iphila phakathi kwami inside. Sipantsula vele into yami ngaqala ngayo ngathini na ubupantsula according to me ne ubupantsula bungikhiphe entweni ebhaya bafethu yabo ubupantsula bungikhiphe manje ubani bekazochaba ubozongicavela va bengizokucavela ngakusisipantsula bengizoyicavela va uthamba bengakusiphantsula. Yayithola ezinye izinto guys nale gama leli kaStumza Skeleton niyazi lokunithi nywera abantu bayakhuluma hehe le ayinento izenjalo ungezwa kwabantu woza uzohlala nami
ubheke ukuthi ngumuntu onjani ngoba wezwa ngabantu uzolahleka uthi uzola ungezwa ngabantu wena uzohlala nabo inyanize nithi isitumu sakwaza bayakwaza ndoda ngisho yabo kungena kunabantu beba request mfethu ku Facebook ngitheba ukubona bangisendele nesithombe zakho bathi bafuna ukwazi bathi awukwazi that's why we share bathi lo muntu uyakwazi ubuya ngokuzola bathi yabona mangathola isithunzi skeleton le muntu ukwenza skeleton ngamampela obvious ngizoni emphasize la lento lokugwaza la bafethu ukugwaza ngathi ukugwaza vele ngiyagwaza ne mina ngiyengilele nena la ngithi ngifuna iqiniso ukugwaza ngiyagwaza guys ne but ngiyagwaza ngepurpose even asazi slow ngigwaza ngepurpose okanye ngiyugwaze ungangenzanga foko ngizwe kuwe ngikuthathela izinto zakho hayi ngimdala bafethu ezinye izinto futhi nemathensi lalento le yamanto le yama 50 queen le into ngifuna ukuyiceda nayo futhi bafethu lentela iqiniso ne guys abanye abantu ne bathenga ibrand yethu le 15 nika le bayithenga because bafuna ukusabiwa estradeni ningayenzi dale ngisithenga into ngothando thenga into ngepurpose grand thenga into ngomqondo grand thenga into ngomqondo fresh uthi mina ngisupport isitumo ngisupport iTarial ngisupport uHotmanda ungathengi lento lokuthini uyithenga because of ngiyazi mangigqoka i50 noma ngifike emjiveni akunakezezo ngenza next hayi ningayenzi bafethu i15 kangizothini according to me 15 bafethu for mina yiyo phethe yeso wethu I wouldn't lie ngoba most we have survived izinto eziningi si survive izinto ezibhaya some of us are gone some of us abasahambi no var abanye 6 feet yayithola abasahambi manje wena ungitshela ukuthi ufuna ukuyeka i50 uyiyekelana awukhumbula abafeni bona abayifela abantu ufuna ukuyeka forward yayithola yekalo umqondweni da khuleka liseze asezezije cause yazi ngithathe uyiqale ngakhona yabona babreakele na down ukuthi 15 yabo so nakhona ngifuna ubatshela ama incident ondlule kuwo ukuzobambelele ku50 mara masiceda ngomkhosi ngifuna wena uwasha ingqondo usitshela ama incident abrutal ondlule kuwo uyabona ukuze ukuthi ubone ukuthi le flag le 15 yalisukumisa thila idayi so mkhosi wami kai sharp kunjani ezinye sigcoka idikisi bathi alisagcoka idikisi neto hayi mfiti nenavigate shuta emameli yowe okay right sanibonani bafethu hayi ukhulumayo uMaster Andre yabo uTuba bafethu kahle kahle igama lami ngumduduzi yabo elisepasini uClean Boy magama i3 so bafethu injalo it's gamer man injalo yabo akasazi so bafethu mfethu mina into engayisho bafethu ukuthi mina ngizonitshela ngokupantsula kahle kahle yabo ngokupantsula kahle kahle ngedikisi navike kanjalo nokupantsula ukuthi ubupantsula yini kahle kahle yangithola so mina ngiqale la angisingi 15 angisingi 15 akuthi ngoba ngihamba noStumza uskeleton umngani wami ngi15 ka no angisingi 15 angisingi ZTD bafethu ngihlale Orlando khona ama ZTD Orlando angisingi ZTD bafethu ngiyangithola ama ZTD intwana zami ngizikhulisayo engiziriyezisile ngabafundisa isipantsula bonke labafethu labayana but mina ngisingi ZTD mina bafethu ngiyi-PVV pantsula vulavala aish mase sihlobisa sithi play fun fair ngiyangibamba so mina bafethu ngi-choreographer ngi-dance ngithola angikwazi bantu angibambi umuntu inkunzi angazi ngithathele umuntu ifone empilweni angazi ngibamba umuntu inkunzi
mara ngisho ukuthi ngithukile kulabantu laba mhlamba abathi bazoza bazongibamba inkunzi ema-eventini and ngeke ngikhona ukuyeka ukuhamba ama-event because of abanye abantu ngithole bafethu yangithola so ngiyahamba ama-event boSlogan Mafia boStumza Skeleton abafethu bonke bayazi nabo bafethu ukuthi ngihlezi ngisema-eventini and mina into engiyipromotayo i-culture yesiPantsula ne-dance yangithola ngiqale nini ukujiva 1999 ngina 7 years yangithola and then ngaba i-choreographer 2006 ngaqala i-group le PVV esa exista namanje yangithola so manje nama dancers ay5 kini nonke bafethu ngicela ukunika nale opportunity manibhekelele le video lena ukuthi ofuna ukujiva ofuna ukwazi ukujiva nani eze ngihlala eOrlando East 1137 afike lapha yana uzongithola I'm the best choreographer ngingazibiza kanjalo because ngiyabona nami ukuthi azini namanye ama choreographer kwabo but nami yami ngiyayenza into ngisho futhi ukuthi azini ngiyasikhipha isikolo kube mnandi wonke umuntu yamthola umntwana abangafuni hayi mfethu kube right so bafethu isiPantsula is not about crime cela ukuqala lapho isiPantsula is not about crime isiPantsula is not about ukuthi ube ubheme uphathi ukapi yabo no isiPantsula bafethu it's all about cleanliness cleanliness neatness respect discipline uyangithola bafethu ngeke uthi uyiPantsula maqeda ngibone mabathi bayakuthuma uyintwana ufuna ukuthumeka usiyiPantsula yabo ngeke ukuthi uyiPantsula uthuka umuntu omdala no bafethu irespect goes a long way uyangithola bafethu ngibona kanje bafethu ngiqedile umatric njengoba ngiyiPantsula kanje ngiqedile umatric kwami and then ngayenza nemarketing ne-N6 emarketing so bafethu ngine-goal ngiyazi ukuthi ngiyaphi empilweni yangithola so into engizo-emphasize manje bafethu ukuthi all of lezi zinto ezenzakalayo ngamaPantsula abantu basibhale kabi ukuthi thina amaPantsula senza kanje nakanje 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 no ayikho leyo nto leyo bafethu labo bantu laba kusamaPantsula amavandala laba bagwaza abantu abayenza but mina yimi iPantsula ngiyamtshela namanje mina yimi iPantsula bafethu yabo because ngiyazi ukuthi ngiyaphi ngiyazi ukuthi ngifunani empilweni ngiyaziphandela ngendlela zami and nginencusi ngiyasupporta kumele ngisupport incusi yami yonke into kube right injalo thank you bafethu so bafethu nizwile from umkhozi kai bafethu clarification yesiPantsula ukuthi iPantsula yini yabona siyiclearile sengiclear kuma episode amaningi ukuthi iPantsula yini evandal yini I think abantu sebayazi asinge attire mfethu sabe nokugcoka impahla zenu like mina mfethu ngisaba ukuthenga ihoodie kunenye ihoodie yena ngiyibone online ngisaba uyithenga because they will think I'm part of the gang ngisaba ukugcoka ama brand ezinye yabona because they will think I'm part of the brand so uzokusaba nokukhuluma ngaleyo brand ukuyiphakamisela because elinye brand izocabanga ukuthi wawena usaka supporta le thina support ubifa nathi like awusazi like nawe nje awusazazi umuntu phakathi komphakathi ku-community ukuthi like ngizothenga leskipa la bacabanga ukuthi ngizonda lapha ngizithenge ngapha nangapha bacabanga ukuthi ngifuna ukubalwisa uyayibona so bafethu tools down yonke into phansi i-choreography nayo yakutshela ifuna ukujiva uzokutshela more about iSpantsula because kunakanye begibela amagado bashaya iSpantsula maybe wena uyazi ngegado yabo so before sifika la ngifuna siye kayibi umkhozi yabo because mangathi uyabheka kunama event ayenzakaleni abantu ababhaya balahlekela amafoni abantu ababhaya bagwazekile kune funeral ke yabakhona kwabe nentwana yobheka i130 begcisa iskipa sama 15 eka you understand why 15 eka 1 week 8k because yona nje ngoba kwayo isymbolizer ubu notorious because in AK into yokubulala firstly then we say 15 acres kusho ukuthi amadoda ayifit mawangahlangana nawe ayi50 ayokwenza so yona the concept nje behind yona is brutality why the name 15 acres why the symbol AK and I see ukuthi ne yabona neka ngathi kwalima like eziphi izinto kwaziface nawe like okwabonana nazo as ukiya wethu yena co-stabbed ku wheelchair so nisitshela ama fight empethe kwaba involved kuwo nawanqoba amanye wahluleka kuwo why the name 15 eka why the AK asicale la bafethu 15 eka ne ngizokhuluma nge15 eka then ngikhuluma nge-AK 15 eka guys ne actually thina ngathini
Yasimamela uTupac kakhulu guys. Yatho besithanda lempilo ayiphilayo. We want to live that life. Besifuna ukuphila lempilo ayiphilayo. Uka. Yatho. Namanje samamela. Yatho. Obviously 15 ika I will say ne according to my knowledge. Ngathi i15 ika group yamajita. It's a group of boys. Yeah, I think it's boys. I wouldn't put the girls. Yeah. It's a group of boys, obvious. Yeah. A group yamajita. Amajita njani athanda ngathini sithanda iTag Life, but iTag Life yakhona guys, don't get it twisted. iTag Life yakhona iTag Life yomqondo, hayi iTag Life yokubulala abantu wenza yini. Phela lezinto lezi is different. Yayithola iTepisi asifani into engizosho kanjani. iTepisi asifani. Yayithola obvious sibuye ku AK bafethu. Ngathini mina AK ne we are in love with guns. Thingisho kanjani. Ngizoba honest, I'm sure ngibhekele no. Yeah. Ngizoba honest, sithanda ibha. Nami ngisho ngiyashasha ngiyasithanda isibha. Yayithola ngoba noba bambekana naso isibha. Ngiyasithanda isibha. Namajito ami ayasithanda isibha. But don't tell the concept of it why sisithanda. Obvious. Yazi why sisithanda ne. Yeah. Isibha guys ne obvious. Manginesibha I feel much safe. Yayithola angisukeli umuntu banginesibha mangiskip ngiyakubona ukuthi nginaso or ngisifakile angisukeli umuntu ngisijayivela grand, but obvious ngayenzakala sekufike labayayo thola abantu abanjani njani abadlela ikwala. Obvious angina chance ngizochacha. Angina chance ngizochacha. Ungisukela ngakwenzanga fokola ungithuka obvious ngizochacha. And then guys, sizokhuluma ngale igales nazibo. Yes fethu. Sizokhuluma ngale igales. Zibo my 100. And ezinye zikhona emzimbeni baba. Abomese. Yeah, abomese. Yo. Lo muntu la ubufile muzi. Obvious bafethu yathi bangibiza ngo-undertaker. Obvious. Yeah, undertaker. Yo ntwana. Obvious. Bafethu ayengise ika guys ne. Eish. Stories akhona vele ay yeah ne obvious athi ngilibreakele down yabo. Stories yakhona bafethu. There was a day we were at Besiva eMapitla lapha ngase Protea corridor in. Yeah. Besida ayathola siziblomele ebridge namajita shayibhiya nabo mahlenzi. RIP lalo ngoqolo mfethu. Yayithola ayishayela ibhiya nomfowami yabo besihamba besi6 nabo girl. Yayithola siblomile ebridge nabona relax yokushaya ibhiya igcwele parking. Then ngidlula out here ukhona enye out I'm sure. Indlula iphethe amapit ayi2. Yayithola amapitbull. Yeah, amapitbull ethu wonke asipart. Yo. Yayithola mandlula iphethe amaphiti kanje isithuka ngabonyoko asiyenzanga next. Ithi ayinamsuna abonyoko sukana endlini sithi awukhotman manje sithukela ethi ngizoyenzani. Ngathi ufuna ukubona ukuthi ngizoyenzani. Ila ngenzani ngikhipha i3 star. Mangikhipha i3 star ngithi ngiyamshaba leka shiya amaphiti. Fele mashiya amaphiti obvious sesivurva lonke ipark. Yayithola sithatha amapipe isensani yayithola saphuma kanje. Siphethe amaphiti ayi2. Sindlule la ngasekhoti sithi shawela sithi sinawane emapurchasing. Yayithola. Yeah. Kanti masivele sina abogeli sebahambile obvious. Sesihamba C5. Yayithola. Yeah. Masamba C5 kanje guys sihlangana nenye phasithini yayithola. Enye bayibiza ngopopane. Usesh, bayibiza ngosesh. Nama ngabe ubhekile angizwa yalibiza igama lakho vele. Yayithola. Uka kwenzakaleni mafika yes yabo siyacelana ngokwenombolo obvious. Uka usimfasa. Masimfasa wenzani ungishange empama. Yo. Ungishange empama kanti le C5 ngini kule 5 le khona i1 yaseKaslaki. Yazi wenzani udonsa la yaseKaslaki i1 yayikukulahlela kala yabondeni usala nathi C4. Angithi ufuna thini? Usala nathi C4 ka. Kanti ayakalibona ngelidlalayo. Kwenzakaleni
Osilokhu sikhulume noGawu angishaya ngesiqimo. Angishaya ngesiqimo ngithene. Ithe mangithena ngimene noMahlenzi. Satshela lentwana lezi ezithu lezi besihamba nazo. Jonye ngibiza amagama azo. Bayaziqala. Niyazazi. Mangizibiza khaya thi sitshela bafiki nihamba nezinja. Niyekathi naso sala mangabe kwenza zithe kanzuni masitheka uhambani. Kanti intwana obvious azihambanga zime phansi ekhoneni. Zifuna ukubona ukuthi kuzwenzakalala. Zime nezinja obvious. uGawu maqeda ngishaya ngesiqima ngithena maqeda ukuthena angamusho nyogoni mshaya ngoni mshaya ngoni umshaba kayiye emuva kayiye amshana la efubeni yayithola manje mshaya ngoni kanje uMahlenzi umshaya ngama-right umshaya ngama-right uMahlenzi athini kimi athi Gawu yehla yayithola akashonga njani obviyasuka uthini nanyeka ngishawe kahle nakasi la kugcwele yayithola maqeda ukusho kanjalo uGawu uMahlenzi uthini uthi mfowami yehla nyehle fe manyehlile akuvela umphakathi khona makuvela umphakathi lentwana le ewa lezi engithe zibaleke obvious mangithe zibaleke kanti zimile khoneni izithini kimi sithi tumzabheka abapaka uMahlenzi obvious ukhuphuka ukuyehla kwaGawu ukuyehla kwaGawu ukhuphuka kwami ngithini nyomlwe akangiboni mangiboni kanje amanyeza kakhoneni athi ifikile nebhodlela leHeineken nangishaye tema ngishaya ngalala yathola mangiceda ukulala zangishaya amabhodlela kayiye emuva kayakoza zangishaya amabhodlela then kwaba nenye engishaya ngegoni yini langena yini yalikhipha itsotsi hayi angifaka obvious lokuyenzani nami ngiyasukuma nyalo athola angifuni ngoba ngalala ila ngizobhola khona ngiyasukuma nyalo mangila sashana nabo ka athola kuvele umunye umaleli omunye Jared lapha alapha bezingibhendile guys ayengikhuluma abezingishayile shosho lamaleli yafika usidakela athola obvious ishayile ibhiye maleli idaki makathi hla yabona kasengigcwele igazi so umzimba wonke ngiready Gawu like Gawu utikhiselile lami green li ready bengishayiwe la data like sira bengathi indoda ngiyabona uma lelo uyasafika la lephezulu kwami ithe makathi da alala phezulu kwami lamaleli athini athi hayi cela nibuleleni mina ngomntana manitheni imbulalile alala phezulu kwami kanti ngelakhe uMahlenzi uva yini olanda amajita obuye namajita ayi2 bangikuka sachifta la sinawana basahamba ithe masifike kasi masifike kasi angena kwelinye Jared masingena kulelo Jared ehlangana nomunye umaleli wegenza so wada ekasi ayithola masifika la umaleli samtela kwenzakala nami ngositumza umntana kwenza ngento ayikusona angikhona enhle angikhona nokukhuluma uMahlenzi inhliziyo kaBro mina ukuthi akhale akala into ukuthi into ayenzeni yathola ngilimele like guys ngimbuye bunzimeni mina mfethu kwenzakaleni mfele bangishaya amajita ngifaka amanzi abandayo abangithelele ekhaya anyalizwa mnganami liyababa ngitaye emergency anyeka senesibhedlela bafethu bathi mnganami ufuna esesibhedlela afili sithola imoto yathola masithola imoto sivana nomaleli weginto ubuyazila umaleli laba ishabo shop wadwayo yathola masifika la maleli ngifaka emotweni beka kwenzakalani masifika eclinic la eshayela clinic bangifaka same room nalesithepha lesi same room lalesi idalile kuphile esinawana yes yasuka futhi eclinic ulimele phakathi eclinic ikhala doye phakathi eclinic ngiyakutshela mamela kwenzakale phakathi eclinic Gawu uyagula kwenzakaleni mina ngilanga vele ngoba bengingenamandla yabo athi uMahlenzi angibracket ithe amacala wena emuva kwabo phela ethi masingene sithi hlahlana naye yasukuma na ithi shaya right uMahlenzi ayivima ithi situmza emuva kwabo la ithi yabuya uMahlenzi athi right yawa la kuvela ama security bathi yini namba adonsa la balahlila kwenye room fele
udokotela angithunge yabo angithunge angifaka khona umuntu line ubaba angazi into la yini ya bekusashada ukuthi angithunge kayi ngala andange ukangifaka into iyabanda ne at the same time yababa into brown amtshela ukuthi kathi futhi sekinyeko nasifebe sorry for the vulgar language bafethu but ngamtshela ya ngasho kanjani wenzakaleni uma thina macala sambe ngala sofa la singene emotweni yathola thema sime emotweni kanje yathola uma lilathu lilayita amalayithi egedini femina kabokayo seyi nomphakathi futhi ufuna ukusiqedele khona ekliniki yazi la maleli yabheka kayi-1 akhima inyama yazi athini athi yakhulekani bantwana bamamanzi amancane athi afela imaleli ukhiphe umhwanculo athi 1 athi 2 athi 3 angibona abantu bayenza so bachipta 3 fele masike ekasilamba bangwala inyengubo bela ekasi hayi situmze sidakwela ama-black siyamazi bebangibiza ngako ngakhona ukukhuluma mpwapha yathi mabangibiza kanje situmze skeleton awuza next angikhona ukukhuluma hayi ukuthi angizinyabezwa mara ukuthi ngirespond ayadonsa ka ngithi ngiyakhuluma kanti ngene endlini sikokotela umaleli bekageza manje umaleli makageza so go umahlinza mtshela maleli usitumza ulimele maybe ucanga ukuthi angishawe ngescratch nyana intonyana kangime kanje emnyango ithi makavula umnyango ngawa so ngashaya phansi yathi bekabona obvious ukuthini ngihleli emnyango ngizivale ithi makangibheka umani wemaleli wami athi kajema for 2 minutes mfowami ithi makajema for 2 minutes yazi umaleli wangitshela izwe eli-1 athi uzofa one day yazi dumeni uzofa one day angikhona ukukhuluma nyenye impendulo obvious nakushaka ngaleya hole leya yobe ngenjani ka angikhona ukukhuluma mina critical situation obvious bengangikhona nokwenza fokol inyama mnganami ngiyithanayo bangibulalisa amahewu afela umaleli ukhulunywa ukukhuluma ukublomeka yathola umahlinza thina athi ekawunyahamba mina ngithi umaleli ambozo kanti uyaphi athi hayi maleli ngendlini ngizobuya ekuseni yayithola kanti kuvele yasekhasilami eyi-1 ngalibefile ukuthi naye mali ya bayivala sonye ngubo adakwanga la ithi ayilimeni ithi mayavulela yathi ngivula umnyango ayikokotanga ivele avele lapha kithi bayaqaba lenye yasekhasi ithi mayavula umnyango ithi hayi mani situmza kwenzakala amaleli amtshela kusona sathi hayi maleli ngicela ungiphe 2 minutes umaleli ambuza 2 minutes yani sendifuna ukuyolwa futhi timavakathi jike hostel abuya namatita ngamateksi ayi-4 amatita athini athi kawo sihamba umaleli amtshela nyeka hamba lemuntu la kanje file amatita afika lapha sidala inombolo khona badala ngani bazivoncile kahle abayinto engathi hayi umaleli uthi if nabathola ngabakwazi ngazi nishaya nempama ngithathe ingudla yayithola file bayishaya ngempama bathathe ingudla baziletha kimi yayithola ekuseni iqiniso lakamngani wami uMahlenza okaze bangibathela ingubo la bengakhona ukungena empedeni awuthi yami ngithengele isponge lesa sponge amshobe kuyi5 clipper if I'm not mistaken angithengele isponge awuthi yami ngithengela nokudla yangithengela ama-fruit la out la nalalele khona ngikhohlwa la yangithengela isponge yabona isiqiniso ukuthi hayi awuthi yami vele le bengifela yayithola afele hamba isikhathi ngiphole yabo manje la bengakhona ukubhebha bafethu like serious uzobhebha kanjani limene hayi nanibuza manje nawe wacabanga ukubhebha anifekefele hayi lo futhi lo kuzo zonke uzobhebha kanjani mfethu limene afele ngiphatha fresh akabanjalo afele ngabuya ezweni yabo ngaba fresh hayi kuhamba isikhathi vele kwavuka la lengisile 15 ke yila ethi seyenza so yila seshisa khona yila sesihlanya khona ke thina ngathini guys ne
thina besingavutha abantu abadala besingavutha abomalume bethu eyethu besiyimela even now eyethu besiyimela ka abantu abadala besingabavuthi thina lando ubhuti wami uthe ukuthi bangishayile hayi leyiqaba leyo mpilo mina hayi la bezokutshelela kwamuntu buyela la bakushaya khona angubashaya na obvious impilo mina actually guys ngumsuthu nemost engicanga ukuthi ngumzulu ngimosuthu straight ndabafika aleka mlampona lona if ngaka lemponi most anana na re kimzulu what I am kimosuthu kimojapera ngere le chojwa yeah kimojapera ejayimatha ngija obvious kwenza kalini mangiceda ukukhabatha kanjalo ngibe grand then I joined the group ebizwa Black Spider Pantsula yaseProtea South manje bazophumela kuma-50 akuthi besengiphumile okay bese ngisemajidini yabo ngiphusha kayi yayithola obvious ngijoyina amajida vele jive bangifundise ngibambe wonke amaphisi wabo ngijive kube mnandi then there was a thing sayeLimpopo namajida vele maseLimpopo namajida competition eRescue it was malini 40 ne yeah bekuyi-40,000 i-winning prize suke lapho kuhanjiwe sihambe ekutheni sophanda besingenamali epetrol siphande lapha esantini sithi Limpopo masuke eLimpopo kanti avele uNkulunkulu unathi sibhekile jayive over ma 15 groups sathatha number 1 over 15 groups after all this sweat sathatha number 1 amatita vele senyamajwayela amatita abongijayile inemorali umdansi yawazi then amatita leze Black Spider I'm sure nanibhekile bafethu amatita athini athi Stimla you have to choose if you get that but kumele ngikhethe phakathi kwe-50 ne-Black Spider hayi wena Actually, yazi amatita ngabo ngathi bafethu ngihlezi ngikhona masiya kuma-performance ngikhona ku-rehearsal yini eniyifunayo amatita athi Stimla manje sewuyi-branch angidazi bathi mabatho yi-branch bathi sengiyi-branch manje akumelanga manje ngibonakala endaweni ezinjanjani ini sengiyabona manje ngibona abantu ababhala yayithola yayithola obvious amatita ngabo ngathi bafethu mara wayanisho so yonke into nyayenza inyawo nyalishaya ukujaba into engiphethe amatita vele bekahlala eProtea South lezi zami sonke ledlami mina bengihlala eKenza vele bafethu mina ngiblome White City ngiphuma la 739 asha ngibloma la obvious ngiblome White City amatita engiphila nawo yilezi yasedlamini ama-50 amatita yathola amatita atayo skeleton ka uyachuza or else uyahamba yabo awundlula uDecember siperforma kube mnandi senze imali uJanuary sekuyenza ama-New Year resolution yablomia phandle segroup ukuthi abafethu this year kumele siphusheni into so senzeni isipani so sibone ukuthini ngeke siye America na obuya siphupha yathola yathola amatita ngithi mina sona so bafethu hayi kusona so asibe grand I'm sure Black Spider ngayeka March if I think yayithola kuja afele bathi khetha mina ngadayi naye ngikhona ungatshela kanjalo I didn't choose batshela kanjalo ukuthi hayi bafethu mina nye ngikhona nye ngikhethise phakathi kwabantu kokuthi ningithole nginabo abantu eningazi ukuthi manginabo ngizizwa kanjani ngiphila kanjani fana ukuthi manginokawa manje na uyazi makanemali uyangidalela manginemali imakala nali 2000 asame sobona ngisenzani manje asile nale uyasasipana sithi wangithi ngeke sikhomelane ngemali i-out yami ngiyakuphile ngiphila ngani ngeqiniso engathi wena mase ngithi manje ngihlukile kuwo sozongithela itayela emacala kanti ahlanganisa hayi nawe uyazi mangifile emacala nale 3000 asame nawe uyabona imacala ukuthi okay sine 3000 iplan lithe umuntu wangiphuzisa 3000
Umoshilizo lamakhala. Hayi. Obvious. Kwenzakaleni bafethu? Vele amathidi athayo ngathi ama-10 mina ngiyaniyekela yenye ngithi phakathi kwezinja zami nahlanya. Hayi labantu abangiphila nabo. Ngoba ilento le ngathi afila kuna-stress ngayeka ngashiya ijuwishi yabo yathaya obvious. Ayishiya ngathi hayi nemali endlala nayo. Anginandaba nemali. Ngoba imali engizoyenza ngizoyenza more than afile kube njalo kuhanjiwe. Then there was a day ngifuna la eKasi eKenza straight eWhite City. Bakufonelana? Hayi khuleka ngithi ngisaku ngizoga story ungasazi from. Obvious bangifunelana bokawo. Mina ne ngathini eKasi lami. Mina bengasabi umuntu mina mfethu eKasi lami. eKasi lami beca ukuthini eKasi lami ngihloma nentwana encane. eKasi lami ngibone nomuntu omdala. All the time ngihlala nabo small. Hlala nabo all the time ngihlala nabo ke basekazi ngiyangibona ngithi hello kubo namanje bathi tu la uthi ayikhulumiseki kanti hayi shalipo kwenzala ukuthi ngifune eKasi ilanga lakhona bengishaya event ayithola shaya event ifele sayimadayisini yazi event amadayisi yabo queen yabo kuba mnandi yajayiva isithanda kanjalo obvious wish obvious kwenzakaleni vele wani yaseKasi lami idlala amadayisi ifuna ugropa abomaqala bekuyi-28 zikaNovember if I'm not mistaken mangisakhumbuli which year yayithola kwenzakaleni ifike le ropa abomaqala yayithola ikisekijimisa eyi-1 entwana zethu ithi siqima kuleya mayithi siqima khona enye yethu emshaye ngigona la lesibhedle nami vele ngiyishayile uka yayithola nawe ukakwazi abantu abaningi ngiyishayile uka yayithola obazi kwenzakaleni kuhanje vele kuye esibhedlela sekonto yakhona i-29 i-birthday kaMawaledi Maledi vele sathi samhlanganisela isound nezinja zami samphala ibhiya amakheke izinto ezinjalo sathi Maledi nawo afele kube mnandi uMaledi enjoy party kuvele 4 inswela zalezi kahle liyathi bekunyawo phela besishaya khona amana nibulala umuntu ofile ngenza mamela nje besingaboni ukuthi ukawa uyafulasha yabo kwenzakaleni ufike 4 yamadida la wakhona bemile namadida sabishaya yimi yiwani lapha e-store amadida le emuva asemuva ingathi nisiplomile ithi ngithi shop yini la amajida aplomile yabona la ikareni amajida aplomile obvious le wani ifika kimi engibamba so kanti uMahlenzi semuva ayemboni ayambambi njalo shine right sisitshaye uMaledi asikhuze si-relax yayithola kube nani zithinta ithawula umuntu asobamba wena uyi-1 vele amajida athini kawu manje uthi denka ukuthi senze kanjani sicede ngalabantu laba ohlala eKasi or uzo-shift uMaledi wami vele afonile uHotman lam from Evali esibukeni ngiphuma la ekhaya 18 side extension 1 ngiphuma la Kasi lama Rom 10 straight ngiphuma la mina ke sure ngifika le vele bangifake evenini ngithamela kwaMahlenzi athi mntana mgibela mama ngifike ngafika eVali nasevali sicishe ngalizange ngithi yabo kancane obvious kwenzakaleni mangiyehla lapha eVali eTaxini yabona love clean hayi wakubi lo thina sigqoka amasube kangcolile ngayithola yona ithi yazazi kimi ifike icele yabo ithi icele yashayisana ngayithola makele icele yabona ukhyale ecleva le ayangifunda icele ufuna kwayo obvious inombolo yayithola athi wecela hayi ukayafika kimi yesabo ngathi ndoda sekangaka kangitshele sona sathola i-28 la yayithola kahle lapha kugcwele ama-28 lapha eVali kahle lezi zigwazana ezithanda igazi afile kanti kunoHotman lami azicaba ukuthi uHotman lami uhamba nazo manje kuyatshela uHotman ngimiswa amadida sona so ethi ayasambe sibalala
ngithi lizazibhala nje ngithi baba sami sikale kanti manje idoors ziqala yini eHotman lami le yasevala yathola sirelease kube mnandi maze ngibona noma zingibona ngisemjaveni intwana abantu bani ukuyasekwenziwa kanje yabo ile sign yabo le yathi Aladdin sure Aladdin yeah sure kube sign kube mnandi bangicline fela yabo bangicline after 1 year ngibuyele ekhaya mleka sinyayehle taxi nanjona ufuna ukubona ukuthi kahle kahle kudalekani nanjona ngibhikira ukuthi okay angisenyazi ukuthi inzwela lihlala kayi ezinye zihlala kayi ithe mangehle taxi ngithi wamvele one day one mayifika kimi ithini ithi hawu Hotman ngithi ha athi manje uthi ngibiza ngeHotman mara bengifuna manje amapha ayabona okay sizithela umqondo ngitshela ukuthi ayingibize ngeHotman le confidential zinazamaye benyazi ukuthi izongibiza ngeHotman sesiyazi manje confidential ndugezile khana sesiyazi abantu abamnyama obvious kube impilo kube grand yabona stava then ngibele kasi kube grand yabona hame nesibhemela ne-out yami trouble hayi izinto zibe grand siskimane nalezi abogaza Gaza bekala thank you skimane nabogaza fele namajita kublome skimane nezinye zasefama ezakhawathi umkhoza umkobani le ezakhawathi trouble eish sure yizo lezamkhawathi obviously kublome sitwena bogaza sathola iroom nyana nje besiphila nje besiphila udoti bengiphila udoti bafita wouldn't lie actually besiphila udoti nezinto zami sihamba sirenta ama-room sibamba abantu inkunzi sigwaza abantu leyo mqondo sithola ngathini sifuna ukugqalisela lezi zasefama uthini nathi lempilo sayazi asenziswa ukuthini manje siyenza ngepurpose yethu ngifuna ukugqalisela ukuthi manje nami niyazi lempilo eniphilayo hlezi sigwaza abantu kuba njani ube sithola ingoja le-Klipspruit yabo thola ingoja kube mnandi amathi akugqomeke gqwala ifebe yabo abantwana ababhavele basigqwala besingayi inquza besingayisukuli yayithola abantwana babhava bafuna ubona ethi lezi vele why amathida yathola athandwa so why nibathanda so ebethe ukuthi kawo eroomini bebe kusana kuba isex hall mfethu life iqinile yathi kunyiwe ziyangaphandle zingaphandle ukhamandele mfethu ziyakhala iPGP pide sure yathola ube njalo mfethu kanti besibamba inkunzi everyday guys yabo sibambe inkunzi everyday sibuya sithenga ukudla in sithenga ama-plasma sithenga ama-fridge in besingasokoli ukudla besingasokoli njalo kanti wazethe sethoza park ngabamba omunye ugele inkunzi ngamthathela iPT8 eHawaii akusisibethu obvious ugeli angicabi ukuthi ugeli ubanjwe yasekasilam That isathobe ngicocela sense sasekasilam sisuke la kulogeli obvious masuka kulogeli bese sisukile lesonyawo kwaba nalesi sefoni kanti liyashita lamyekele lo nyamazi hlale next door yakwami ndiba doda kanti ukaye kithi manje la usimzawenze sona so manje la fona ethe wena ungezi lando uyafuna kabi bathi uthatha iPT8 dala sithengise sesemashini obvious kwenzakaleni la uthakiti yazazi ngishaya igoni la esandleni goni boye bale bekahlali besengibambile yathola ngasizwa yini igoni ngathi goni mangishaya igoni Clevy Chief sami sobloma la eClipspruit namajide nabo trouble yabo sibhambe besiqembu nalezi zasefama ilanga le besaqabene nabo mahlenzi yathola besishow bengicabeleni ezilabe kuyinto ebhanda ngathi ne ukuthi lapha yana besinga kahle amadida bewazikhetha yathola makunanento eswamadida afuna ukuvela
makunezinto kanje asazikhetha mina ngasikhethela ukuvala nabo trouble okay yayithola Yeah. obvious kube yini sihlale siqala ukuhlala ePimville ezone 2 ngasephakini ngase-Boys and Girls Club besibomala ngasephakini file kube mnandi 2019 langa le corona ne corona ibe nini yeah 2019 29 sure 19 yeah iqale 19 sure kuphuka nayo iqale 2019 ifile kublomiwa la kuba green amatita naleza sefama kublomiwa then kwaba nelanga elinye ngithi man ngifuna ukutesta something angazi lento levele iyavuka nje emqondweni uthi hayi awuthi ngishaye event yamaphantu enjoy afile setilanga bengibhedlela nenye ilanga la khona se-Freedom Park bengibhedlela na ngathi awuthi ngishaye event ngibona setilanga ithi ma setilanga waqala lonke ipark ngamapantsula kuthi yo ngithi corona yo icorona hayo tshwala phela ngeke sibhipati ngapha hayo tshwala obvious covid enye covid thithi yabo event ngithi ha waqala uthi qale lonke ipark ka wajayiva uyafela ukangamshaya yayithola wenzakala imali ukujayiva kanjalo kuvela lezini amahipo watwadi lezi amaphuku vela amaphoyisa athe afana mamatida vele phezu kwezinto ngalibenzalile yabona ivectorin yarusa boyisef thino sakhitimisa amaphoyisa ndoda into ephaya thola obviously lento yelokhu iqhubeka namatida silokhu siganga kwaza abantu nazasefama kanjalo silokhu sigwaza besi FDZ what Gaza le yakho yeah besi lento le yathola aphele sizwana namadida besingalali makithi hayi benlela makithi besilale room lele silirentile ninonke irent sibhadala ngemali esitshontshile hambe nkonzo obvious ngale mali esitshontshile manje aka just a quick question ulala kanjani to kwazi ukuthi ugwaza umuntu eliqishwa umbulala and ngapho ugwaza umuntu omnyama what if usisi wakho or a cousin yakho ongayazi like nikila kanjani like unembeza ninawo na obvious into engayisho namfowami ne yabona into mayike yenzakala kuwe awuyenze kuloyo muntu loyo awufeel ifokol according to me awufeel next obvious phela ekawo ngizokwaza ne uzongwaza ngengikwazi angena obvious mamela mfowami yeah bro uzongwaza ne okay ne ngikuthole mina futhi obvious according to me lento le give me celebration I'm cheering up ngijabulile ukuthi nikwazile nami angiduke wangi yaziphindisela sure bekuyinto njalo yeah i-revenge obvious besilala thina kakamnandi kanjani ka okwaba lelinyanga sila lezinye ezase-hostel ezase-Nicefield hostel nilwe nazo yeah obvious apho kavele nababona sitshela ngebhamu nasebathe nadlala sitshela nye nesidubule sonke yayithola one indlu yandlula phambi kwami ayishaya esifubeni ngayishaya esifubeni ngigonye ejangeni yo alifaka ngalikhipha hamba egedini bese simanje lapha bese silala ndoda yabona umkamelo kanje ikamela iphanga so ngikamela iphanga ngilala ngelihlo likwani ngimele inoko emnyango obvious ngimele inoko emnyango yayithola anything can happen angithi nami sengiyazi ukuthi we are back again. Don't forget to like and subscribe obvious and leave your comment down below to Soweto sikhethu yabo so bafethu sorry for the khatha we and kune load shedding asazi ukuthi kwenzakalani Eskom nje Eskom asazi Soweto sikhethu bafethu isikhathu for every day mfethu yangithola so because bekachubeka
Yeah, bese-ke before achubeka ngifuna nawe ungivalele yona cause Alright. ufakile ubupantsula and into ongayithandi uhamba nalomuntu oyenzayo omoshi ubupantsula and wena uyifuni la ile Ngiyabamba wena. ngomkhuze maqeda ukukhuluma Ah no ngasabi uyazi mfethu. yeah because Yeah, obvious. Sibuyile ranbond. Kanjalo nani yazi. yeah Obvious bafethu. Lento le yaqhubeka yabo. Kuba sonke siphila idodi namajita, siphila idodi. Akekho kuzomuntu. Akurongo right. Akunamuntu omdala. Sonke salenga. yes Yeah, John. Obviously masikade ukushaya yaphela sebe nginitshela ngale yafuna. Yeah. Yakagela. Vile wenzakalini? Kwenye ilanga umalila ngifuna seka uzolanda iqathule ngicela ukubhala iqathule. Yabo? Amajita ngathi bafethu nozala uthoshona so. Bada into nesile singa amanga. Afele sithatha amaphanga sibamba amabheke. Ngoba uviyasa sazi ukuthi phambili sizohlangana nani. Yathola. Fike vele kasi amile vele. Ngathi basitshela ukuthi hayi zikhona. Asingene kule imali izikhulume nayasiphakele esigawule nabolova. Mase siphuma sehla hlangana nazo ekhoneni. Ziphethe ama gold stick, ziphethe ini. Uyasinathi besingena chance. Sakhipha amaphanga wethu, ithe masithi siyahlasela thina zabaleka. Yathola. Makayiba bamele thina ekhoneni. Kanjani? Mekwe nina nifuna thina makanimile ekhoneni asibaleka. Afele kube nto ukuthi sihambe. Fele siqhubeke ubloma nabogazi uJamani. awuthi yakho ugazi Akusiya uthi maye. kanjani lento eyi-1 awuthi sekaphika awuthi yakhe Obvious besinto eyi-1 nabokamzuku yabo. Manje sengikulandisa ngezinto zakudala. Afele bekuyawuthi uJamani umblomana. Yathola. uJamani feli bekuyi out liya. Manje angazi ukuthi kwenzakalile. kanjani lelo ukuthi ugwazi uMahlengi Kwenzeke. Nakhona namfowami nye ngithi silele ukuthi ugwaza amahleni. Lento le vele benyenzi okay kwaba ne-second event yathola. Benamathida wakhulumisana noMahlenzi. Mina ngikhulumisana naye va emakhoneni uka. Vele mina naye la bezizwana kakhulu. Ithi amaqaleke into ezenza. Feel athini imatheka ngifuna la khoneni ijangeni bengilibamba. Elimnyama elinomuthi phakathi. yo Yathola. Obera thine ka ngibambisele ejangeni. Ngikhuphuke nyehle ngayehla nenyaso range farm uqolile. qolile cabone ngibhiza akafuni ukuze yasaba Ngiyehla noqolile siyehla hlangana naMahlenzi shobe yabo. Ngigaya. Athi kusasa ka senza sona so. Phela aMahlenzi abafike ku-event ekubeni azwana kunalezi zasefa. Mina vele ngiye kubo Mahlenzi. Mangiya kubo Mahlenzi akwenzakaleni ngoblomiwe. Kanti kuzoba intwana ezakagazi ezinye eziphaphayo. Yabo. Hayi la vele ngazigcwalisa isiganga nge2 minutes. Yathola kuvela zona eyi-1 yasilandela emuva. Angazi beyiphetheni. Besihamba nenye enkabi bayibiza ngoNhlaka. Yathola. Asihamba noNhlaka. uNhlaka thina thi sithi uzoba safe indoda noma sehle sonke itayikhuleka nkabamba. Yabo. Lo ngizikhaphe ngijikele yabona la mabhonye bridge. yeah Ngibajikele bona bayadla mina nabo Mahlenzi. Mahlenzi athi ka uzoba grand ngitayikhuleka ngizoba grand. Kwenzakaleni lento nasishayisa ekhuluma udodi. Angishayisana ngashala efubeni. Ngishanga ngegona. Ashanye flying kick efubeni. Ku. Yayithola intwana. Tema intwana sahlaba kuvela umphakathi. yes Mangivela umphakathi sishana ngemvubu. Sithi hayi bobamba inkunzi la ngisesivikela thina. yeah Asifuni ukujambisa ukwenza kanani. Sivikela thina nabolobo. Obazi kwenzakaleni sishaya lentana yavele yonke into iphela yabo. Mina ngibuyele ngojana ngithi ngidoma nazo lesiyali. Lezi zamajita angikhuza athi isitumze makancane ngikhuza trouble. Lathi isitumze makancane ngikanamekela lentwana ka. Feel izinto ezibe grand. Sipewe mina lezi zasefama, Manje kuba nalento la ukuthini lezi zasefama sezifuna ukuphatha thina.
yayithola Yeah. sezifuna ukuphatha thina manje ziyabona ukuthi lezi sazeka la zona zophatha thina ene thina sinamlowo mqondo sithi hayi siphilela nabo loba njengoba siphimile kanje siphila namajida segrand manje amajida aphethele ame-mentality ukuthini laba bayahlamele sibabambe yamele sibathume ngatshela batshela uTrabo ngathi mngane amazivuma idodi nawe yazi kasibuya kude ngapha hayi ngeke phela umngane amahambe nama ngimamele yayithola amajida phela kube nalento lokuthini sigcine sesiba grand umahlenza nabo Travel sesiba yayithola sekuyabo sesamatita secret sizilungise yazi mfethu thina boloba sikwatelana more than 2 minutes hayi mfethu ibhaya for 2 minutes dangi besiba grand ngihost event yakula event bengihost eThokoza Park la ngasentweni siplake kwelinye idlala sharp event kuzokwazeka kwabantu ngokwazeka abantu yo athi ngitele khambeni so siteno Trouble yabo kube grand fele ziwe kuvela nezinye zami ama-15 kwase Freedom Park ngidanya khuthala manje hayi noma ngavela ihleva manje sazigcwalisa manje yayithola fele ziwe ngibamba omunye umntwana yabo kube mnyama yayithola Trouble angazi inyama leliva yena bekakhona bekunomahlenza umahlenza uhambe eliva ngathi bekanukela ukuthini bebafuna yena yayithola ngoba bekashaya orange khona nenye yase-Protea South eGoedmanlamba ibiza ngomyere yathola amazwe umntana lo ghetto wadwadi lo uthi uthule ngisazokubonisa ngibonisa obeyazi kwenza waleni out yakhe le siblome fele ngibamba umntwana mkhozi wami yabo bamba umntwana epalini umntwana mhlanga amalamba lathi ayasiba umnyameni yabo singafuna isince yayithola so umathi into zenzayo kahle no uyongifundisile kwenzakaleni umntana amblomena yakanje kawo hayi man khona into ethini bheke emuva kahlali ngiza ngesandi yazo ama-28 lizazocacela mazifika khabo shama shoti shama khavela siqokesile mnyeke usijampe leziyaka ama wrong turn ore ama-DZ yo basibiza ngama-danger akazone ovela leziyaka sifika la yayithola bathi yes babamba mina kuqala lo mntana uqeda ukumyeka yo ethi yes zingibambe kanje ngiphethe ijangile yabo ayabona zibhaya ka manje babe ngicabanga bezisipanisa umuthi la ngoba namazwi kazenzani kayiphethe igoli zonke zenze so ezandleni kayizivalile kayiphethe amajangile atoke ziphethe ngathi amyatali bafamile umntana umuntu omdala mina hayi namahanga uba nami la bengifake ibhandi yabo ethe mangithi ibhandi la sure obvious kwenzakaleni one man ngibamba ibhoza khona ngibamba isandla ngibamba isandla ithi yes ngithi yes so kangako yabo mina sengilanda ngeyinombolo kanti abekho lapha ngidakini kwenzakaleni ngibamba itsotsi ithi uva umahlenza asifuni wena sifuna umahlenza yazi ngathi enhliziyo ngathi good shot uhambile mngani wami hambe mini athi kanya hamba ayithola ngenzeni bengiphethe linye ijangili inakil basta at the same time ijangili ya light yo thema nginikhipha la light yathi yayenza amajida so ngashaya i1 isandla mangishaya i1 isandla ngenza ila ngiphunyuka ngoba bezongibulala ka yeah ila ngiphunyuka khona ngiphunyuka kanye nemajida ngiyabona sokuyisibanga banga sokuyaliwa kwenziwani amajida bakhawatheka la ka nokiyabeza khawatheka la hayi akhawatheka ngala sure amajida bashaya intwana mihi elihlweni straight so yangena ijangili elihlweni west amshaya la elihlweni la uChester bamshaya yefubeni yo manje khathi kamajida bayenyuseshi ka bayishaya la isandla sivuleke so yo elishaya kanje zishaza abaleka ayikuthi manje amajida yenzani amela impi abayimeli impi elesithengisa so thengisa lehlama sama-dreads hayi wena ayithola ubani ugaza niphayiso gaza lento le nazivele sayibona wangithi siphayiso gaza no obvious kawo
ngeke ngithi sisepatini no yayithola siyazi ukuthi inintswela sezingavela ngeke intswela ka ivela seyivela ikulanda la umekhona wena usekho uJamani bekangekho Jamani uJamani bekangekho ngayaba manje ngathi ayithengisele sahlama sama-threats yayithola wenzakaleni abuka vele sigcina manje sekuyi-separate manje sisesigrand nabo uMahlenza nabo Trouble vele sesiyiqembu eli-grand vele seyiqembu lila ukuthini abantu balijwayeleni ama-FD Street maka sekuyi-50 yabo maka amadida we-Troublebag saseyi-FD maka sihamba sonke yayithola obvious lokhu kuyablomile Klespruit kuyablomile yayithola ayenzeni avele uGaza afele nabo PlayStation laba bakhona udlaliwe amagame mnani kuvela aboQueen yadliwa inyama engenatswayi ifele kube mnandi obvious siyabona sesikhohliwe kube la things le kwenzakaleni khawatheka yini umkhozi wa Trouble bokhona ma-account e-Trouble wena mamelo ngabala angiyakufakela indaba bengikhona yangitshele kanye yenza ipati izwakala ngithini kimi ayitheka ngami namhlanje yabo ngithi ngithatha isibhamu ngathi ayithi ngithatha umesi umalila athatha umesi ungathatha isibhamu ngithatha umesi kangazi umalila ukuthi ngiphilisa motherfucker obvious yabo nethamali yazi ya motherfucker lo ade ngithatha ikoni ngihambe bengishayenelela ngimuhle blind gawo shahembe lo mdikhana nelela ngehotman ziwe epatini yabo nakhona ngiphuza istorm aboGaza bafika hayi asinandaba nabo asibalwisi mara sibone ngani i-up and down yabo manje kaloku abokawo lezi kadala zifikile epatini amsho zifike emini lezi ama-DZ ezakwazi umacala zifike emini uGaza yafika okay hayi uTariyana uhleli laphaya umuntu uhleli uSibanibani uhleli uStumzi uhleli kahle bebayishaya ngobantu bebayishaya ngoTrouble yayithola obvious lokhu kuyajayiva kumnandi yabo amadidi amanye elezi amanzi bekunezinye zama-DSS amadidi asephimvile siwacapha esiphilana yabo ithi amadidi lezi e-DSS maziqeda ukuchifta la lezi azivela khona angazi phila vele bese ngibamba umunye umntwana esikunde yo muhle kanjani kahle namanje ngiyamkhumbula wena uphelile umede ndala wenza aka umfitsi yakhuluma ka khulumela wena yakhulumela bafethi no cheating machita ningacheati ningabambi inkunzi ningagwazani no violence no cheating please bafethi please obvious ublomiwe ethola namfama hayi man wenzakale ngiyabona man kalebo uyakhona anginaka anginandaba nangithe ngibambe amakhali kanje umngane wami vele uTrouble masifika kuyo uTrouble yesusecala mafumela ngithi wenze kahle bengiyakathola ichance athi khona yabo mamkhawathi macala bamgwazi man ngibona ikhavele emeroni manje ngimile yabo ikhona la yathola sitamkokonyana yathola ngibona ikhavele emeroni ngithi hayi man khavele emeroni ubanje naca ngithi hayi Trouble ngabo khiphi ku manje ngiyazithela phakathi intswela leza sorange fa ngishayiwana entambo tema ngishayiwana entambo ukubuyele emuva ithi intswela yaraza mina shumanje ukujika kwami ngithi ngisiza umkhozi ukujika kwami ilazo ngishange jungle vahiye emlomeni sakhawatheka sithi unoTrouble ka isikale swasona na uzokutshela uTrouble ukuthi kangasizwa umuntu we-1 mina Trouble alula yimi ngiwana uthi amuzokutshela na la yiyo yala kwalwa mina ngama ngiwana amadida abalike kwalwa mina one man ngama so ngangeke nyahala liyayifile file macala sifake emotweni namba ngifake emotweni obuyasingilime
ngifike ebhara mangifike ebhara kwenzakaleni ka obvious mangifike ebhara basithe ukuthi kumele sime kancane xa yini angahlanya ngathi niyahlanya ni ulolo vuleke yini ya niyaphakama ngiphakamela bani ubru wethu mbesahlanya namatita manje siyahlanya ngolesibhedlela ngithi ngicela siya guys cishe saphula leminyaka ngasebhara bamfaka umkhozi feli mina bathini mama ka travel atayisi tumza mntana mhlala bakuthiwe ngitamalila ngithiwe nginext fanya hamba uvulekile ya ngihambile ngivulekile ngiyaphuma ngithi ngiyaphuma egate ngadonsa ithamala kwamacala travel itime mfana ka ahlala phansi ngahlala ngathi ngicela ibhiya ke yabo ufuna ibhiya ngapha kayindimele mfowami ngihlala ngiyabona utshwala kwisenzane niyabona utshwala niyabona ngiyanicela limithani nasetshwaleni obvious ngifuna ibhiya kanje yabo ungalimit utshwaleni hayi akunadangi asilimitheni because phela izwa i-reasoning yakhe cabanga phela lo muntu seka-possessed i-reasoning yakhe bengasasebenzi ulimela umlomo dog usafuna ukuphuza ibhiya le nto lezokuthunuka yini ungayicabangi that's why ngithi akulimitheni utshwala izinto enizenzayo manidakiwe asikho normal ze-abnormal obvious kwenzakala ebhara khakha yabo bangithathe nge-uber bangiyisendle ngifike endlini bemalini yabo ukuthi futhi athi dumele efike enkantweni ngithi malini hayi mina ngeke nyenze umfethu abhaliseka mina hayi phela nto ayithi maqeda ukulifaka lela jangeka ngavuleka so awu like bengivulekile yiso awuvuleka ka ngiyabona bathi ekseni imali yami ngigayimali athi kahambe ebhara hayi angange ebhara amadidenza njengotshwala lokhu ngilimele bafethu yathola ngafaka amaplasta yini angiyabona yangithungwanga lakha ngizipholele mina self uthi ngiyele hayi kabe ekandaba ngathi ngathini bekuvulekile kakhulu bekusele kancane ukuthini kube ndoda makancane nakutshela yo ndoda una trauma grand grand ka that's serious bafethu into engiyiphilile njalo makadaki ngingibuza wena makadaki ugrand like kusase mobile lo muntu normal ngithelele epolitizer yes athi like mental grand therapy uyidinga hayi angidingi therapy mina mara kuzo zonke lezi zinto ezenzakalele before uchubeka mfana awusoli like kuyo yonke into ezenzakalele empilweni yakho awusoli because maybe kunentwana efascinated ngalezi zinto ozicocayo like you don't regret what you've done or did kwabanye abantwana according to me never fetting yes regret vele izinto engizenzile ngoba somehow ne umntana wami ngizomcocelana umntana wami ngizomtshela ukuthi bengigwazana eish yini into yokuthi bengigwazana oba manga manje ukuthi bengigwazana first thing first azoyenza na makafika e-high school noma e-primary yathola uzofuna ukugwaza abanye abantwana athi hayi lina papa kawagwazana that's why kids are so wabo nathi ngithini machance asekeni udoti siphileni sidle imali wayithola asikungcono ukuthini ngihlale ngidaliwe than ukuthi ngihlale nginegazi eish yayithola ingcono ukuthi ngihlale ngidakiwe ngoba nyazi uma nginotshwala nangubrom igazi sami solala bara sami nodesejozi orusenzana nale ndaba yenyanga bafethu eish ayi mfethu nalo muthi lo umpompompayo nawe ne lamabhande lawo yiwo amanye anihlangisayo mina ulingise ukuthi amabhande asipompa something there are different of types yebhande amabhande yabo mina ngathini mina lengisile ngayidla I didn't ibhande ngifakela nje mina ngayidla like nedlozi lami everywhere lapha ngiyakhona before ngiphume endlini athi ngiyathandaza before ngiphume endlini ngiyathandaza noma ngiyamjive ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu ngicela ukubona ilanga ledlozi lami ngicela ukubona ilanga lithi yathi ukuthi ilanga lingashoni na
Dwana mara kusiyeri cabanga wena uthanda ukuthi ilanga lingashoni nawe but kumanye abantwana uyi-reason ukuthi ilanga lishone bangalibonanga. You know, like that's sad. Ngicabanga mphethe umntana akhe angasabuya endlini ngenxa yakho. Umntana wami mfethu sekalala esibhedlela ngenxa yakho dog. Ngenxa ukuthi ngimthengile ifone mfethu. Very sad. Like mfethu masingayithatha usifake icathulo zalabantu balimazile. Mfethu into bha. Yo. Dog, so mfana ukukhatha kancane indawo yakhe ngitraumatize. Ngizwe ngifuna ukuphola kancane, sorry my viewers. So ezipansula wena choreographer. Lo muntu lo bekayilanda ngesipansula izwile. Bekayilanda ngesipansula. Mara life yakhe bekuyisivandala. So siyenza kanjani mekanje? Yo mina mangasho ukuthi yabona mawumuntu mfethu kumele ube umuntu owazi ukuthi ufunani. Uyangithola? Ngeke wenza izinto ezithu ngesikhathi eziyi-1 sizoclasha. Uyangithola? Sizoclasha. Ngeke futhi ufune ifame yakhawatha bro. Ifame yakhawatha because i-influencer ngezinto ezibhaye ezi-wrong. Uyangithola? For example ngeke ngisho igama lomuntu but i-artist mhlambe ele hip hop maliseliba popular kakhulu naliba ne-fame uzowuza kuba nama-scandals ukuthi sekayaqala ubhema ama-drugs unamantombazane ayi-7 akasajoli nentombazane eyi-1 so kuba into ebhaya yangithola but well into engayisho mina i-out yami le out yami fucked up ngenye indlela yabo I know everything ukuthi kuyenzakalani ngazi struggle sakhe yabo ngazi ukuthi uhlupheka kanjani wenzani makangenamali unjani makakwatile unjani kufanele Danko bafethu, welcome back again. Nazi bafethu Soweto Ziketo. I was born in Soweto but my soul lives in Italy, that's why they call me Ntarian. So mfethu ngosangitshela ke bafethu yabo into engisho bafethu i-out yam blind yangithola i-15 yangithola i-15 and mina ngihambile ama-event wayo ingimema every time makune-event ngenza sure ukuthi ngiyaya so ikhawatha abantu ababhaya ngibona kwenzeka izinye izinto laphayana kuphuma igazi blind yangithola kuphuma igazi kabuhlungu kabi yabo inhliziyo yami bebuhlungu ukuthi azini njengamapansula kanje sithi sipromote iculture mara libele kuphuma igazi so izinto ezinjalo bafethu akusiza izinto ekumele zipromote ngitshela ngabo bafethu ama-ZTD wase-Orlando yangithola shout out ama-ZTD bafethu Dankezola bafethu ngisaphakamisa namanje Dankezola yangithola but I'm not as ZTD sharp abafethu bayazenza izinto zabo bayazenza nani but mina into engihlale ngiba-influencer ngayo ngibatshela yona ukuthi bafethu bhekani la empilweni ukukanje nizobhoda and mina ngifuna ukuthi njengoba ngiyi-Grootman lakho ngikufundisa isikhanda ngakwenzani maqede ekugcineni ngiyakungcwaba yizo kanjalo akusizo kanjalo mfethu kumele uphile mfethu kumele ubone ukuthi impilo ikuletheleni emhlabeni yangithola uNkulunkulu mfethu akusisilima bafethu uNkulunkulu akusisilima mfethu uNkulunkulu kulethe for a purpose la emhlabeni yangithola so asiphileni bafethu into enganitshela yona yangithola umfethu uStumza mfethu into engayisho kuwe mina manje bro njenge-out yami camera this will be forever kini nonke bafethu yangithola ngiqale bengisemngcwabeni kaMahlinza yangithola uMahlinza ngimcava ngoStumza uMahlinza ngimcavele ema-eventini uMahlinza bekuyi-out yami yangithola so uMahlinza makabhoda kanje ubhodile ngendlela ukuthi ubhode ngazo but ngaye emngcwabeni mangifika emngcwabeni ngajiva mina bafethu mangiqeda ukujiva kanje abantu bathi mina ngiyi-15 because ngijivile emngcwabeni kaMahlinza so wonke umuntu makangibona sekathi hayi emntweni uyi-50 no angisingiyi-50 bengiyokhapha umfethu bengikhapha umfethu loya yangithola njengabo bonke abantu engihlangana nabo ema-eventini kuwabafowethu yangithola siphakamisa isipansula mina bafethu I don't do crime niyangithola so bafethu njengoba ngimtshela ngoStumza ke uStumza